Danas ćemo na Savi i na Krapini pokazati što su najbolje prakse ili ti best practices po mjerenju. Pa ja njega sad zgurnem. Dobro. I usporedimo to s fotografijom. Znači senzor. I onda vidite da je senzor stoji tu. Ovo je na 90. Da. Znači senzor iza. Da, senzor iza. Sad zapravo on automatski se zacvika na toj dubini. Sad je pitanje kaj se toga tiče. Što je veća brzina protoka, to dublje morate ići unutra s njim. Više da ne skače to. Da ne skače, jer ako skače da vam ostanu oni ispod vode. Da. A ako imate minimalne brzine protoka, gdje ne očekujete da, onda možete slobodno ga staviti ovak. Da, obično je ono pravilo ići sporije nego što rijeka teče. Ako rijeka teče sa metar u sekundi, onda nemojte vi ići brže od metara u sekundi. Dobro, ako je 10 cm u sekundi, tu već možda možete biti u problemu. Tu vam preporučam da onda ga nemate na konopu, nekak montirate neku šipku. I onda ga sa šipkom vucite. Jer onda da vam se ne vrti. O tom se radi. Kad nemate šipku, možete je rukom, glavno je da stojite nizvodno od uređaja. I tu napomena, kad ste sa šipkom, gledajte da ne stvarate ispred uređaja nekakve valove. Za vrijeme mjerenja softver automatski prikuplja sve podatke, vi možete već na ekranu vidjeti sumu protoka rijeke. U slučaju da vam dođe do prekida radio veze između uređaja i kompjutera, ne brinite, čim se ista opet uspostavi, podaci će biti preneseni.